spa kat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kung kajat beriu ngidon tanggo bakat sanlak aye kay gibanjala de kita kinong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban penuh ki kinong India bala daw tong chief minister upin syong iki kijaka kaput dang long bangini keren ya kajat beriu ko jingi nakata ko kipat ba ni don kam banyo iginong lam kibai ijngai kiba kam ijngai ban ya ka bau pat ba ula ban i ngilay ilo pa ka jingma ngala kran ya ka CB nadu kapor mga long Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kay kita ka CB ngala ra ya ka ILP ngala ra ya ka article 371 ndre kalong tang ka jing perta hapo assembly marwe umdon bakarsan day na marka takaraw ko kipat ba ngisengi kini ka party halor kini ki nongrim ki baskem bagi don kam man pa yauni unong elam jigi boleh panitai hapo parlimen bonayam ni don kam Schwab pinwanra ya ka wat pat pentrekam ya kani ka an ha Assam bari kini ki jaga ki mabajan ni don kam Schwaban yo ya ka an ka baniada ko kipat ba skotna habalik keleng-keleng banyo snow pakipat ba kilarai ban kersan bakin kersan prabet kat sabalik kipat ba kyong barden ngilarai ban kersan pra wat kuslai hang niru kat niu pai ba udon lada ombaro kibawan hangni ka jinglang kibala kersan lupa nrengangit don sibun pat kibala kersan kibala rai lupa ban kersan hatarakti kibala rai lupa ban kersan ya ka voice of the People's Party hangni ka jinglang ko ban pek wat satai sesilang tang kendiat to kumlay sibun lala bininang ni dan tang kendiat kibam parakti lebon kila rakti kumlay sibun nagamta kito kiba larai kut longkat balong jakat baja ngilarai bet ban kersan upra ngasyukwa ban keren nagamta kito kibam patnut ban rakti ya kene kapor lesi kala banlong ba kadai ke MP election lawan ke ML election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah numparakti na mga paray de balay ng paray na marang adang doon na pring arjimut langan kersyani ka kongres ne ngan kersyani upra ne namar ka kongres ru hakapor basin syar kongres kampat mi kani ka jinge kani ungas ko dayoklat biang ka kongres hapo parlimen kan biang reem pai ba kata ka diga jing sutu bakla ngakwa banoy pi wat num bakla em lada day baga seng kongres kam bakla ka BJP kanum yoklat ban sin syari kari India kan mau kata ka diga daw pa lada day baga